Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd, rabbi zidna ilma warzuqna fahma wa alhiqna bis salihin. Qala muallifu rahimahullahu taala wa nafa'ana bi ulumihim amin ya rabbal alamin. Ta'zimul ikraman kepada tungku-tungku dan saudara-saudara lembah mandum dan kepada seluruh muslimin muslimat dimanapun berada. Alhamdulillah. Uranyo katuk katanya bak nok yang kedua, i'rab contoh daripada nok yang kedua. Kata tungku kalan laju nok yang kedua iaitu inna. Inna ya, pak contoh inna takalan laju inna ya. Inna nadiyub yang empat ya, inna zaidan qaimun. Okey, kiban cara i'rab ji. Alhamdulillah kiban cara i'rab ji jino kita tulis le bacut. Nah, kiban cara i'rab inna. Inna zaidan qaimun. Kita tulis le. Bismillah. Inna zaidannya zaidan dah baca bari. Inna zaidan karena but inna ipe nasab isim, ipe rafa khabar. But inna ipe nasab isim. Inna tetap harus tak baca tanya inna zaidan qaimun. Nya tetap qaimun. Tabu makna sesungguh si Zaid itu berdiri. Inna zaidan. Zaidan sidinnya nama urang. Sesungguh si Zaid itu berdiri. Nya tetap qaimun dah baca. Inna zaidan qaimun. Sesungguh si Zaid itu berdiri. Ya, berarti karena inna buji penasab isim, iprafa khabar. Takkan makna ji, dah kembali inna zaidan qaimun. Makna ji sesungguh si Zaid itu berdiri. Ta'irab ji inna huruf taukid. Innanya huruf taukid. Buji ipenasab isim iprafa khabar. Inna huruf taukid. Buji iprafa isim ipenasab khabar. Makna taukid iaitu betul-betul. Ya, makna taukid betul-betul. Siditnya idang. Ya, makna taukid betul-betul. Ya, inna huruf taukid. Ya, makna taukid betul-betul. Sidit idang. Inna huruf taukid. Buji ipe nasab isim, ipe rafa khabar. Zaidan ke isim. Hukum isim mansub alamat nasab patah yang zahir pada akhirnya. Bahkan gebuh patah karena ji isim mufrad. Hukum isim mufrad rafa dengan dhammah, nasab dengan patah, gejar dengan kasrah. Olehnya iaitu qaimun ke khabar. Karena takkan itu qaimun ke khabar. Hukum khabar marfu' ala marfa' dhammah yang zahir pada akhirnya. Bahkan gebuh dhammah karena ji isim mufrad. Hukum isim mufrad rafa' dengan dhammah, nasab dengan patah, gejar dengan kasrah. Ya. Oleh inna jina utanya utama dalam i'rab anna. Ya, tunggu kalian dalam kurung waktu halaman 17. Anna, ya, contoh anna bermula nahwu balagani anna zaidan qaimun. Dah tulis lewat cut. Balagani anna anna zaidan
qaimun. Ya, kan kalian. Balagani anna Zaidan qaimun. Balaga telah sampai. Balaga telah sampai. Ni akan aku. Balagani telah sampai akan aku. Anna oleh sesungguh. Anna oleh sesungguh. Si Zaid itu berdiri. Balagani telah sampai berita akan aku oleh sesungguh si Zaid itu berdiri. Oleh sesungguh si Zaid itu berdiri. Ini dah baca anna Zaidan qaimun. Kita baca. I'rab ji. Yan. Balagha fi'il madhi. Gebina ada patah hana mahal bagi i'rab. Balagha fi'il madhi. Gebina ada patah hana mahal bagi i'rab. Nun wikayah. Ya dhamir mutakalim wahdah. Gebina ada atas sukun ba mahal nasab gujuk ke maf'ul. Nun wikayah. Ya dhamir mutakalim wahdah. Gebina atas sukun ba mahal nasab gujuk ke maf'ul. Anna. Yan, anna huruf taukid. Bujih ipnasab isim iprafa khabar. Dia kata anna huruf taukid. Bujih ipnasab isim iprafa khabar. Zaidan ke isim, hukum isim mansub. Alamat nasab patah yang zahir pada akhirnya. Pakai ngebuk patah. Karena ji isim mufrad. Hukum isim mufrad gerafa dengan dhammah, genasab dengan patah, gejar dengan kasrah. Qaimun ke khabar. Hukum khabar marfu' alamat rafa' dhammah yang zahir pada akhirnya. Pakai ngebut dhammah karena ji isim mufrad. Hukum isim mufrad gerafa' dengan dhammah, genasab dengan patah, gejar dengan kasrah. Yan, gejar dengan kasrah. Kemudian jumlahan beserta isim dan khabar getakwil ke masdar, gejuk ke fa'i balagani. Kata jumlahan beserta isim dan khabar getakwil ke masdar, gejuk ke fa'i balagani. Nah, ya, mudah-mudahan kamu faham untuk contoh inna dan anna. Olehnya pertama contoh yang kedua sabah tu iaitu lakin ka anna. Ya, contoh yang selanjutnya iaitu ka anna. Ka anna. Ya, ni kalian tunggu kalian yuk. Ka anna Zaidan asadun. Ka'anna Zaidun. Ka'anna Zaidan. Ya, ka'anna Zaidan asadun. Asadun. Ya, ka'anna Zaidan asadun. Seolah-olah si Zaid itu singa. Ka'anna Zaidan asadun. Seolah-olah si Zaid itu singa. Jadi ka'anna. Ya, ka'anna huruf tashbih. Ka'anna huruf tashbih. Makna tashbih gepa sama, gepa serupa. Yang ka'anna. Seolah-olah. Berarti huruf serupa. Ka'anna huruf tashbih. Bahasa Arab tashbih. Bahasa Arabnya serupa. Dapat serupa. Ka'anna huruf tashbih. Bujih ipnasab isim yang Zaidan dah kena Zaidan. Bujih penasab isim dengan iprafa khabar. Seolah-olah si Zaid itu singa. Bujih penasab isim iprafa khabar. Zaidan ke isim. Ke isim mansub. Alamat nasab patah yang zahir pada akhirnya. Pegang bu patah karena ji isim mufrad. Hukum isim mufrad gerafa dengan dhammah, nasab dengan patah, gejar dengan kasrah. Asadun ke khabar. Hukum khabar marfu' alamat rafa' dhammah yang zahir pada akhirnya. Pegang bu dhammah karena ji isim mufrad. Hukum isim mufrad gerafa' dengan dhammah, nasab dengan patah, gejar dengan kasrah. Oleh karena contoh ka'anna jino tatamu dalam contoh
Nyan lakinna je sabah tu. Nyan lakinna. Tunggu kalau nuyu baju. Lakinna Zaidun suja'un. Nyan lakinna. Contoh lakinna. Zaidun syuja'un. Lakinnahu bakhilun. Nahwu bermula demikian. Itu seumpama. Ya, Zaidun syuja'un. Lakinnahu bakhilun. Yang tak tulis le. Zaidun syuja'un. Zaidun suja'un. Lakinnahu bakhilun. Lakinnahu bakhilun. Zaidun syuja'un lakinnahu bakhilun. Bermula sizid itu pemberani. Maknanya Zaidun bermula sizid, syuja'un itu pemberani. Bermula sizid itu pemberani. Lakinnahu tetapinya sizid, bakhilun itu kikir, itu kerit. Zaidun syuja'un bermula sizid itu pemberani. Lakinnahu tetapinya sizid itu bakhilun itu kikir. Ta'irab ji Zaidun ke mubtada, hukum mubtada marfu' ala marfa' dhammah yang zahir pada akhirnya. Apakah ta'irab mubtada ini? Karena natakan makna bermula. Zaidun ke mubtada, hukum mubtada marfu' ala marfa' dhammah yang zahir pada akhirnya. Apakah dhammah karena ji isim mufrad, hukum isim mufrad rafa' dhammah nasab fathah jar dengan kasrah. Syuja'un ke khabar karena natakan itu syuja'un ke khabar, hukum khabar marfu' ala marfa' dhammah yang zahir pada akhirnya. Pakai dhammah karena ji isim mufrad, hukum isim mufrad rafa' dhammah nasab fathah jar dengan kasrah. Lakinna adat istidrak. Nah, lakinna huruf istidrak. Ya. Lakinna huruf istidrak bujih ipnasab isim iprafa' khabar. Lakinna huruf istidrak bujih ipnasab isim iprafa' khabar. Hu isim zamir gebina ada dhammah ba mahain nasab rujuk ke isim lakinna. Hu isim damir segata hu isim damir gebina ada dhammah ba mahain nasab rujuk ke isim lakinna. Bakhilun ke khabar, hukum khabar marfu' ala marfa' dhammah yang zahir pada akhirnya. Pakai dhammah karena ji isim mufrad, hukum isim mufrad rafa' dhammah nasab dengan fathah jar dengan kasrah. Kata bakhilun ke khabar, hukum khabar marfu' ala marfa' dhammah yang zahir pada akhirnya. Pakai dhammah karena ji isim mufrad, hukum isim mufrad rafa' dhammah nasab fathah jar dengan kasrah. Oleh contoh yang selanjutnya laita, ya, contoh yang selanjutnya yaitu laita dan la'alla. Yang kelima laita, yang keenam la'alla. Tunggu kalian juga know laita. Laita syababa ya'udu yauman. Mudah-mudahan muda, ya'udu itu kembali, ia yang muda pada suatu hari. Olehnya uyuk gih na la'alla, ya la'alla sa'ata qaribun. Mudah-mudahan kiamat itu dekat, ataupun mudah-mudahan waktu itu dekat. Laita syababa ya'udu yauman. Ya, laita syababa ya'udu yauman. Kita tulis le. Laita syababa laita syababa ya'udu yauman. Maknanya laita syababa mudah-mudahan muda. Syababa artinya muda.
Laita syababa, mudah-mudahan muda, ya'udu itu kembali, ianya muda, yauman pada suatu hari. Yauman, ya'udu, yauman. Mudah-mudahan muda itu kembali, ianya muda pada suatu hari. Ya, i'rab ji, ianya makna ji, laita mudah-mudahan, syababa muda, ya'udu itu kembali, ianya muda, yauman pada suatu hari. I'rab jih laita huruf tamanni, bujih ipnasab isim, iprafa khabar. Syababa ke isim, hukum isim mansub ala manasab patah yang zahir pada akhirnya. Pakai nubuh patah karena ji isim mufrad. Hukum isim mufrad rafa' dhammah nasab patah gejar dengan kasrah. Ya'udu fi'il mudhari' marfu', bagian masa marfu' ketika sunyi, amil nasab dan amil jazam. Bubu ya'udu perafa' pa'i penasab. Bubu ya'udu perafa' pa'i damir dalam kepa'i gede-gede huwa. Jumlah fi'il dan pa'i yang bak mahai rafa' gejuk ke khabar laita. Kan ada kan itu no. Ya'udu fi'il dan pa'i, dah ulang kata ya'udu fi'il dan pa'i. Apa ya'udu fi'il? Dah ulang kata ya'udu fi'il mudhari' marfu' pada masa marfu' ketika sunyi, amil nasab dan amil jazam ala rafa' dhammah yang zahir pada akhirnya. Pakai dhammah karena ji fi'il mudhari' sahih akhi, hukum fi'il mudhari' sahih akhi. Rafa' dhammah nasab dengan patah, jazam dengan sukun. Wa ya'udu rafa' pa'i damir dalam kepa'i gede-gede huwa. Wa ya'udu rafa' pa'i damir dalam kepa'i gede-gede huwa. Yauman daraf damun mansub atau darfiyah. Yauman daraf damun ya mansub atau darfiyah. Olehnya katanya oleh ta'irab laita jino ta'irab la'alla. La'alla sa'ata qaribun. Ya, la'alla sa'ata la'al. La'alla sa'ata la'alla sa'ata qaribun. Ya, qaribun. La'alla sa'ata qaribun. Mudah-mudahan waktu itu dekat. La'alla sa'ata qaribun, mudah-mudahan waktu itu dekat. Jadi ta'irab je la'alla huruf taraji. Hanya laita huruf tamanni, la'alla huruf taraji. Ya. Beda taraji dengan tamanni, tamanni tak harap-harap atau yang mustahil tercapai. La'alli, la'alla tak harap-harap, yang taraji tak harap-harap atau yang tercapai, yang mudah tercapai. Ya. I'rab ji ya la'alla huruf taraji buji ipnasab isim iprafa khabar. Sa'ata ke isim, hukum isim mansub ala manasab patah yang zahir pada akhirnya. Apakah bu patah karena ji isim mufrad. Hukum isim mufrad rafa' dhammah nasab dengan patah, jar dengan kasrah. Kata la'alla huruf taraji buji ipnasab isim iprafa khabar. Sa'ata ke isim, hukum isim mansub ala manasab patah yang zahir pada akhirnya. Pakai ngebuh patah karena ji isim mufrad. Hukum isim mufrad rafa' dengan dhammah, nasab dengan patah, jar dengan kasrah. Qaribun ke khabar. Hukum khabar marfu' ala rafa' dhammah yang zahir pada akhirnya. Pakai ngebuh dhammah karena ji isim mufrad. Hukum isim mufrad rafa' dengan dhammah, nasab dengan patah, jar dengan kasrah. Kata qaribun ke khabar, hukum khabar marfu' ala rafa' dhammah yang zahir pada akhirnya. Pakai dhammah karena ji isim mufrad, hukum isim mufrad rafa' dhammah, nasab dengan patah, jar dengan kasrah.
Wallahu alam, semoga lebih mufhum oleh Allah Ta'ala kepada tungku-tungku memandum dan kepada seluruh muslimin muslimat yang ingin belajar kitab kuning Hana Barih. Bila ada pertanyaan ataupun kurang mufhum, nyanjut tungku tanya. Bila ada kesalahan yang merupakan kebodohan pribadi ulun tuan sendiri dari awal hingga terus no, mina tungku kesalahan nyo kebodohan ulun tuan sendiri dan jut bisaran dan kritikan dengan secara god dan kamu insya-Allah menerima. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.